Petrol amadi diesel gi excise duty kakthana center no wareb laukraba matung Manipur laingak na su petrol amadi diesel gi value added tax lupa taret khudak ta hanthana ba wareb laukre. Laingak na higher secondary oina laukhat kraba wabgai higher secondary school danga si fawba class 11 gi oja amatana amatta tharak tabana online gi class fawba tawba ngamdana leire. $10% P drugadi work order P bayaroi hai duna MI department gi chief engineer na work order tunjin duna thamliba se chief minister na meeting changbi hai na MLA ke ranjin fongdorakle. Lakadauri ba assembly mithal da NPP na topa political party mataga pre-poll alliance tawroi post-poll alliance ki mayok tadi lairoi hai na party as ki national vice president Y Joy Kumar na fongdorakle. Amasung haukiba pung kunmari da India da COVID ki positive case lising taragani tholi matak hengalak ki miyoi lising taragama henbana discharge tauke pagalapu ki changcha da marifutara nipan 10 mik ani ahmoi ki. Mayam bukurumjari dom nengbiribas impact news ni ai gauri haubamna hauzik pungja sifawbugi maru oiba pausing niyam da pizari. Petrol amadi diesel gi excise duty kakthana bus center na wareb laukraba matung Manipur laingak na so petrol amadi diesel gi value added tax VAT lupa taret khudak tagi hanthana ba wareb laukrai. Wafam asing ngarang numidang chief minister Nongthombam Biren na social media gi khuthangda thagalakkiba post amada lauthokibani. Center na petrol amadi diesel gi excise duty kakthana ba wareb laukraba matung BJP amadi NDA na laingak pa state kaya masu thau gi value added tax hanthana ba wareb launakrai. Panbayay ngarang center na petrol amadi diesel gi excise duty lupa manga amadi tara hanthan kibani loinana state sing na petrol amadi diesel gi VAT hanthana basu khanghan kibani. Center na wareba se heklau kiba matung ikan kanada na Manipur yaw na Uttar Pradesh, Gujarat, Assam, Goa, Tripura, Karnataka, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar na chingba BJP na laingak pa state sing gi laingak na suthaw gi value added tax hanthana ba wareb launa kibani. Laingak na school fagathan si haiba mission faw bahaw doktuna laingak ki mahilo siyang fagat na ba kan na hot na ringay chayra kasida chahis gyogas kun gatareta laingak na higher secondary oina laukat kraba wabaga higher secondary school gi ngasi faw ba oja amata tharak tabana maram oiraga class 11 gi mahiro sing tak na ba oja ama faw ba laitabadagi online gi class faw ba tawba ngamdana laidi hiramas gi matang de impact news gi akhana ba pawdam ama hauji ehang na leiba mafam asi Kaching district ki wabagai de leiba wabagai higher secondary high school aduni August ki tang kun gatreta Manipur laingak na higher secondary da upgrade tawkraba school asi hauji karamba phibam da leiribage mahairoi kayam school asi da admission tawribage amadi oja kiyam leiribage habdu miyam na miyeng taminas zai laksai je impact news tagini jab jare school si jani mi ko problem kai bari school si ji ai headmaster ona lejabani ai mi asini puncha si August ki tang kun gatre sida higher secondary da upgrade tawbi da ta school ni hoji council da application tawbi ra chhatra kyan koi admission tawre kamai huju phawdadi akoi application tawdri ba maram si akoi coaching gi council dagi har pachi controller na school si da wajala itu phawdi adana tawda kanaroi haidna application tawinu haidna haidai application tawdajun ma makanta koi mahiroi sing dadi kai khudong cha da mahiroi sing dadi huji OBC tangada ba scholarship tangada ba makoi si huji chahi sim pura manga ga makoi leidore government side dagi koi hasen ni da update taw tungda sida oja jing ji watan thabira ba kumai huji phawdadi government na thara ko facility huji government side dagi principal ba room ni thara ko le government side dagi utilize tawrakpa oja principal ma thare adugo principal si huji akoi ma office ta khaga chathom jasin tawna maram horaga school sida akoi 99% di akoi present hoyi haina ai madin ai thamjai to pa gathering fan gi school ni ngai da ni huji je online class fan tawre ta wabai higher secondary gi oina di huji je online class fan taw kamai huji phobut di akoi online class si akoi chhatra leiniba akoi chhatra arts and science ta arts ta chhatra 50 lere
ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 70 ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 100ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ WhatsApp group ꯁꯦꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯦꯗꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯏꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯈꯨꯝꯐꯝ ꯈꯪꯗꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯏꯍꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯆꯤꯡꯅꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯍꯪꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯕꯣꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯄꯟ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯍꯟꯖꯔꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯠꯁꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 50 ꯁꯥꯏꯟꯁꯇ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 50 ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯆꯥꯝꯃ ꯀꯨꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯁꯤꯗ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯔꯨꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯈꯔꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯁꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯒꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯟ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯁꯥꯏ ꯂꯥꯃꯨꯁꯨ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ 5ꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ 3ꯗꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯔꯝꯗꯥꯏꯗ MI ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ 10% ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯅ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯒꯅꯨ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯀꯦ ꯔꯟꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ इलेक्शन कैंपेन कमिटी कक्चिंग खुनौ अमदि कक्चिंग खुनौ डेवलपमेंट कमिटी अनिना सिंदुना कक्चिंग खुनौ थोंगाम लेकाइदा पांगथोकपा नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस की थौरमदा हाइखिबने थौरम अदुदा रंजितना मखा तारदुना लौ सिंगुबना मरु ओइबा सेनफम ओइबा सुगनु कंस्टिट्युएंसी की मियामगी खल्लगा महकना कन्ना होटनबदगी कक्चिंग खुनौ उमाथेल अमदि उमाथेल हाइपिचिंग फुटहेल दा लुपा क्रोर अनि हेनबगे प्रोजेक्ट अहुम असगी टेंडर लोइदुना बैंक गारंटी फाउबल लोइदुना टेंडर पिरमदाइ MI डिपार्टमेंट की इंचार्ज ओइदिबा चीफ मिनिस्टर ना 10% पीड्रगदि वर्क ऑर्डर पीबा यारोइ हाइबा लei हाइना डिपार्टमेंट असगी चीफ इंजीनियर हाइरकपासी यामना लाइबक थीबने लोइनना हिरम असगी मतंग दमहाकना चीफ मिनिस्टर मसामकता फोन तौदुना हंगबदा चीफ मिनिस्टर की माइकैदगी हाइखिबा लेइते हाइनदि फोंदोरखि अदुबो चीफ इंजीनियर अमना ngasi फाउबा चीफ मिनिस्टर की मिंग सिजिनदुना थबक तौबा मतमदा कदी मरम गिदमा एक्शन लौबा ngamdribano amadi hauzik फाउबा वर्क ऑर्डर थादोकबा ngamdribano haibase achaubo hangama oidi मरम असिना हिरम असिदा चीफ मिनिस्टर ने असंगबा अचुंबा चटपा ओइरबदी 10% की दमक फाजिंदुना लैरिबा वर्क ऑर्डर असी थादोकपियो अमदी जनरिबा ऑफिसर्स की मथक्तसु एक्शन लौखतलो हाइखे अमरोमदा ngasi के कॉन्फ्रेंस अदुगी मनुंग चन्ना हाना अतोपा पार्टी द लैरुबा मियोय चनीरोम कांग्रेस पार्टी द नौना चंगलकपदगी MLA ने लेंयान यानदुना हराउता यामना ओखे सुरेंद्र को बनुपा मन टेंडर थाधरे टेंडर सी मंगोंद फावरे हाइदना बैंक गारंटी थम्मे
work order piram dai sida madu chief minister na 10% piu hai na chief engineer na hai chief minister na hangbo kan na ai di hai ge loroi hai chief engineer na hai asonde hai ra khone hai to na pidri ya work order piram dai 10% pi radi work order piro ena thingi se chumra chumdabra chumagana kari marangi 10% pi dori bano chumdragana chief engineer ro hai bi ra thu na logi gi interest work order se piro na ai press ki kutham na work order thoujari ya na chief minister na hai jage Lakadawriba kumja lising ani kungani thoi da pangthokadawriba mikhal asida National People's Party na atopa political party amataga pre-poll alliance tawroi adubu post-poll alliance ki mayoktadi lairoi haina National People's Party ki National Vice President Joy Kumar na phongdorakle wafam asi party asina sinduna iroshembada laiba mayolgi holda pangthoki balangtabal asida miyam gi mirep oigani haiduna lauthokraba karam nabakishor amasung mahakaloina bamyoshing na NPP na taram na okpagi thawramda phongdokhibani Thauramadu Joy Kumar na makatana party asina maromdom oina marup mapang oiba mawongda mikhal asi thengnagani lakadawriba mikhal asida NPP gi mirep kuntraga mangadagi nifu faubagi changda thadoknaba semsari masida mirep kunlom de sungsoi soidana mai pakkani haibagi thazaba lei haiki Okay, pre-poll alliance tawroi. We'll fight on our own, friendly fight adum tawgani. Was election candidate election but we will take a decision. But we are not against postpone alliance. The pre-poll alliance is quite very clear. Okay, must be around 35 to 40. And the 40 million I enjoy it. We want to be on the realistic side. Yamna the kind of claims. I give the assessment 20 pounds for tiny. I hope I get 30 mayam. I do the assessment. Moirang Kendra the Hauzik Ladiba Mapureba Kaina Krabanubising the widow pension Pinaba Taurang Tauri Haina, Moirang Kendra Progressive Front founders Oidiba NPP intending candidate Tongam Santina Fongdokre. Wafam Masingasi Moirang Film the Labour Front Asagi officer, 3 son and daughter in law Sinduna, Pangtokpa Ingobema di Kumudini Memorial Pension Scheme Yantokpa Tauram da Haikibani. Tongan ba Kendra sige manung dalay ba mapuroy ba kaina krabi nupi chani ni futaret amadi oles pensioner futaret makoy ki pension gi fangfam thokpa tha ahum gi senfam yan thokhi Kakching constituency ge ex-MLA Y. Shurchandra Congress Party bu Thadok Chatkiba Matamda Kakching the Congress ki mapangal nauna sagatpada achauba thodang laukiba MPCC gi PCC member Naurem Kovita Lakadaba Taraganito Shuba Manipur Legislative Assembly ka Congress Party ki ticket PBO haina Sora gi miyam na phongdorakle Wafam asi Sora da pangthokpa and COVID ki political conference amada sarukya khiba 37/32 gi booth committee ki secretary Basir Khan na phongdokhibani कोई छोरा की मैकई दगिदी कोई हारिबो ओजा मिंग वन पंजाब दा ओजन नौरेन कोपी सिंहा दा करिकुंबा कांग्रेस की टेकेसी इसोना चंबीदुना महाक ngoda पीरबा कांग्रेस हाइबा कांग्रेस से कचिंग की ओनदी माइ पाकपसे यामना वांगना लेगनी करिकुंबा ओजा कोपी ता पीदबा तारबा अदु ओइबा तारगदे अखोय कचिंग दा कांग्रेस पार्टी हाइबसे मुटकी ड्रा हाइबसे आई थाजबा चेतना लैजै अदुना यारगदी अखोय ओजा कोपी तने अखोय मयाम आदि लैरिबा मयाम पुनमकना सपोर्ट तौमिनसी ओजा कोपी ता टिकेट सी पीबीयू
अफब लुचिंग लेरमदबना खुराई कंस्टिट्युएंसी असी इम्फाल सिटी की मयोल लेबा कंस्टिट्युएंसी अमा ओइरबसु ngasi fauba hiram kayada sothaduna leiri haina खुराई कंस्टिट्युएंसी दा बीजेपी दगी नौना मिरेप ओइना थौरांग तौरिबा है सुवास ना फोंदोरक्ले वाफम असी कोंगपाल कोंखाम लेकाई लेबा सुवास की युमदा पांगथोकपा निंगोल चाकोबगी कुमहै गमरी लेनना कंस्टिट्युएंसी असगी नुपिसिंगदा खुदोल पीबा गमरी लेनना सुवास ना फोंदोखिबने अमरोमदा है सुवास की नोंमगी ओइबा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस अमसुंग अरंग नमिदांग खोमिदोक ता पांगथोखे थौरम अदुदा खोमिदोक की तोंगान तोंगान बा मफमदगी लाकपा मियामना सरुक याखे खुराई केंद्र लेरिबसी अखोई लाइरबगी मसिंग हेली इसनी से ओबिसिंगसे खुद सादी हैरगा सुफम नोमफम खंगदबा अदुगुमना सरुक यामना लई अखोईगी मिहुत ओरिबसिंगसिना अखोई डिपार्टमेंट फैसिलिटी लौबा याबा एमओबीसी डिपार्टमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डीआईसी असिगुंबदा मखोईगी फैसिलिटी पीबीबा याबा एम्ब्रॉयडरी की अदगी टेलरिंग की अदगी उइभिंग की असिगुंबगी ट्रेड वाइज दा फंगहनबा याबा पीबा याबा मखोई की खुदोंग चाबसे अमत्ता फंगहनबिददना ngasi फावबदा लाई कांग्रेस की मतमदा तौरंबा अफब थबक कया असि थागतपगी महुत्ता लैंगा कसिना अफब स्कीम कया मिंग ऑनथोक्तुना मियामदा कानबा फंगहनबा ngamhan दबा असि लाइबक थिबनि हाइना कुंबी केंद्र की कांग्रेस की मिरेप ओइना थोक्लेबा एन इबोहल मैतेना फोंदोखरै वाफम असि ngasi कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 6 7 अमदी 8 के कांग्रेस वर्कर्स सिंगना एन इबोहल मैते बु ओकपगी थौरमदा फोंदोखिबने थौरम अदुदा एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट टी मंगी बाबू कुंबी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एन बागीरोड वाइस प्रेसिडेंट एन चंद्रा एक्स प्रधान बोरायांगबी ग्राम पंचायत एल इनाउचा अमदी आईएनसी की सीनियर लीडर सिंगना सरुक याखे ओइनाम केंद्र की मनुंग चन्ना लेबा ओइनाम अवांग लेकाई द यूथ फॉर चेंज साइब असिदा नोंमगी ओइबा इंटरेक्शन प्रोग्राम अमा ओइनाम केंद्र दा लाकदौरिबा तरागनी थोइसुबा मणिपुर असेंबली इलेक्शन दा मिरेप ओइनेबा सेम सारिबा बीजेपी किशन मोर्चा की नेशनल सेक्रेटरी ओइरिबा केस जिबोन अमदी हेलो एफसी ओइनाम नसेंदुना पांगथोखरै ओइनाम अवांग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा थौरम अदुदा तोंगान तोंगानबा क्लब की मेंबर अमदी रिसर्च स्कॉलर कयागा हौजिक लमदम असिदा यूथ करी तौगनी अमदी इलेक्शन की मतमदा करंबा मिहुत खनगनी हाइबगी मतंगदा खननैनखि नासी मोरल काउंट तोइबा लोइना तौगदो थबक तौगदा तौगदो थबकदा कुमाम डॉक्टर मुनिसिबा सिगुंबा याम लाइबा थिनायबा थबक थोरम मयामबरी लाफो मनदनबा अदुगा अखोई कॉन्स्टिट्यूएंसी याम लाइबा फाबा याम इना कया पुंबा मी अभिमानबा अदुगुंबा केंद्रमा कॉन्स्टिट्यूएंसी मा ओइलो मनदनबा अखोई सिगुंबा प्रोग्राम आंपो पाउदरिबनी मतम कुइन कोविड-19 मरम ओइदुना लेप्तुना लाकपा इशै नोंमाई की थबक थौरम सिंह ngasiदगी स्टेटस द कोविड की फिबम फगलक्लिबसगी येंगलगा लेंगाकना पीबा कोविड-19 के एसओपी सिंह गाक्तुना पांगथोकपा हौरगनी हाइना अपुनबा मणिपुर मतम इसै कांगलुप अमिकी चेरोल मना खंगलक्ले मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अमा लौजगे ब्रेक की मतुंगदा मालम अमदी इंडिया की लेरिबा कोविड-19 केस के अपडेट अमदी मणिपुर अमसो मालम की तोंगान तोंगान बे ई पाउसिंग पुदुना लाक्चगे इंपैक्ट न्यूज पो मिरिंग तादुना लेबियो Visit us at Thangmaiban DM College Road near Imphal Motors, Imphal.
Pengba ngaton, pengba ngaton. Pangbiragani, Ningol Chakobugi Manguin and Mapumari Faraba Pengba Amadi Ngaton. Ningol Chakobugi Damak discount supizeri. Ngaton KG Manga lay with the KG I'm a free. Pengba KG Tara lay with the KG I'm a free the pizeri. Akak Navamatamni, Nasimak Lingshin Biroktan order to be ho. Pangpam, S Tomba and Sons Pengba Farm, Hyang Tang Bazaar. The perfect choice for the people who can't eat spicy food. mayam amuka hanna taram nokchari bulletin aski makha taba pau miyam da pizari India da hauki bapung kunmari da COVID ki positive case sing taragani thoi chanipan marfumanga henkalakhe laina asagi miyo chamri humfugama thoi laikide laina asagi miyo lising taragamang ge methakta fagalaktuna discharge tauke hauzik laibak asida COVID ki active case lagama lising ni fugani pan chamnga humfutara mapan laidi hauki bapung kunmari da laibak asida COVID jagi fagalakpagi changcha da marifutara nipan 10 ani ahumoi ke hauzik laibak asida COVID ki apun be case masing crore hum lagni fugahum doi lising kun gama thoi hele laina asida gi laikida bapun masing na lag mari lising yang khaga mapan chatruk yang khai ni thoi shure laibak sida COVID jagi fagalak pagi apun masing na crore hum lakun traga tare lising taraga ni thoi hele nakalamarom da malem gyoina COVID ki apun be case masing crore kun gamari lag marfugani pan lising hum fumapan hele malem gyoina laina asida gi laikida bagi apun masing na lag yang khai lising kun traga tare thele madi malem gyoina COVID jagi fagalak pagi masing na crore kun gani thoi lag yang khai mari lising hum fugamapan hele Awang nongpok lamdam da su COVID-19 nagi fagalakpagi chang hengalakli Arunachal Pradesh da COVID-19 gi apun case listing yang khai gamanga chama humfutara mari yau active case number fumanga leidi Assam dana laina asgi apun positive case lag taruk kalising taraga ma thoi chamri marfutaret yau khrei active case na listing ahum ga chatru kuntraga ma pan yau khrei Meghalaya da coronavirus na sokalaba apun mami gi masing lising marfuga hum doi chatret kuntramari yau khrei active case na chahum marfuma thoi yau khrei Mizoram da laina asgi apun positive hoiba mi gi masing lakam listing kun ga humdoi chamnga taragani pan yau active case na listing taruka chamri kuntra ga humdoi laikre Nagaland state ki oina laina asgi apun case listing kuntra ga mathoi chani pan humfutara mapan yau active case na chama marifutara manga laidi Sikkim ki oina listing kuntra ga humdoi ga tara yau active case na chama humfutara mapan laidi Tripura da apun positive case listing marfuga mari chamnga kuntra mathoi yau active case na chama yankhai laidi Maigi kumhai Diwali ngasi leibak asigi mafam kaya da nat ki oiba chatnabiga loinana harau tayamna pangthoknari Fattababu afabana amambabu anganbana maitiba pibagi kumhai asida miyamna yum temple amadi public blessing da mai thanduna kumhai asibo palan tawri loinana numidasida langi lairambi Lakshmi bukhurumnari kumhai asiga mari leina bathabak asigi President Ramnath Kovind Vice President M Venkaiah Naidu Prime Minister Narendra Modi yauna leibak asigi makok thongba luchingba kayada leibak miyamda yaifa pauzal pirakle NCDC na ngami singi damak thadarak percent from lengak na pitok tabagi mayok ta ningol chako bakum hai gamari lainana Fishery Department na sinba ngagi mela da saruk yada bahaina JSC gi firep handok le haina lauthokre lainga ki maikai de han ba oina lupa crore kuntraga mapan ge sent from atuba matamda thadok lagani haibagi thazaba pirak padagi khongjang asi handok pani haina JSC Fishery Cooperative Society Kakjing Bisnupur Imphal East amadi Imphal West ki convener Salam Joy na fongdorakle Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unabada convener Joyna ngarangi I pauda Manipur gi ngami khudingmak na
Mela asida saruk yagani haina fongdokhiba Fisheries Foundation Union Manipur ga JSC asiga karigu mahiram amatadam ari lainade lamdam asigi ningol oibi singi yenglaga amadi lengakna thajaba pirak pana khongjang asi handokpani makhatana thuba matamda ngami singi sentang handoktrabadi makhal makha kayagi khongjang sing changsilagani haina mahakna fongdokhi Laikhidrabi Baby Lungnila Elizabeth Putaragani Pansuba Laikhidabagi Mapok Komonda Manipur Miam Nat Ningsingkray Amaromda KH Inauba Amadi Mahaki Yum Gimio Singna Chahi Kudingi Pangtok Tuna Lakpagum Taragani Pansuba Laikhidraba Baby Lungnila Elizabeth Ki Ningsing Tauram Pangtokray Imphal West District Manung Janahyang Tang Takilambang Konjil de Laiba Toy Adventure Park the Pangtokiba Tauram Madugamari Lainana Laikhidrabi Asigi photo Dahikat Laikat Tamduna Laikhidrabi Asigi Tawaina Ingna Chikna Laina Batangni Zake Tauramadu Gomari Lane and Toy Adventure Park MDKH in Auban High, Baby Lungnila Elizabeth Ki Missy, Lamda Masaki Amadi Tam the Lady Ba, Mipum Kuding the Yam Nanungai Handapatodok Ama Oike, Jing Tam Amatani Eko Ichilenau Haibuakal on the Tam Gimabung Ama Oina, Jing Giningo Lasina Libactive Mawongda Laikidaba Todok Adu Amukhana Tok the Nabaki Wakalonda, Jahi Kudingi Oinaning Sing Tauramasi Pang Tokani Haike. Amarom the status of the COVID-19 yoga. Oiba Kudong Tibakara, Hantarak Pasiga Iroinana, Langak na Lila Sanaba Yahanbio. Lamdamasigi Lila Roikayama Hosik Langaki Oiba Lila Sanaba Yadabagi Ating Malaybana, Kudongja the Bakaya Mayoknare. Hiramasi the Langak na Median Changbiduna Lila Sanaba Yahanbio Hainaki in Albana Apil Taurakle. Ngasiki Tauramadu Mari Lane and Mami Artists Association Gilila Roishingda, Selilang Libagi Maika the Gate Ningol Chako Bukum Higi Mangoinana, Jana Taknaba Potlam Sing Kudol Tamki. Matamda aina mahaksi Manipur imagi mafamda sinare hairabina tampakta leba koisu karigum khariti tobum thoya khalaga magi ter anniversary in tawdana lapani Elizabeth ki therefore sina Manipur da lagi baching tam amasung lila sana yaramdaba covid na maram ore yadawdo jikeloi thadomni lila ju athumtam sanhanbiro state government ke puning jinjari lila khakta atamnana pukchakta ban tobigano Manipur da ai charitable hospital amtang da sajage maram charitable hospital hai bise Aadhaar pan pairaga layeng bada free da tawbayaba adum hospital amtang ai sajage aina chadoi ba charitable hospital sidi paisa tingdana layeng bayaba ki khongsa do pihan biu isan nupina ai juju lejari ba pak te phangnei income se percentage khara aina athubada all is home amga urfalo home sarga ai mateng pangani Ningol Chako Bana Lakpada Sif Sena Manipur State Unit na Lamdamasigi Ningol Singh da Yaifa Pauzal Pirakle. Party Asina Makoigi Pauzal da Ningol Chako Basi Lamdamasigi Oinadi Yam Namaru Oiba Kumhayamani. Ningol Singh na Ningol Chako Basarukyaba Matamda COVID-19 Git Chat Nakanglon Kaidana Sarukyabiyu Hairakle. All India Football Federation na Sinduna Tha Asigi Kungamanga December Manga Fauba Manipuri Yumbu Oiduna Pangtokadauriba National Football Championship for Santos Trophy Norris qualifying round da Saruk Yagadaba Manipuri team gi Marishuba Tangkakta Khalabasana Rikuntra Amadi officials sing the United X side players Manipurna Mateng Pangbo oina practice training kits Kutsinabagi Tauram Lamnong Tongkong da Laiba artificial turf ground da Pangtokray Tauramasi the All Manipur Football Association gi President M. Ratan Kumar, Treasurer H. Chetan Singh, United X side players Manipur gi Hanagi, Saig International Hockey Sanaroi Oiramba Manorama Goshami, Cyclist C.H. Rameshwari, G. Gitarani, Hockey Sanaroi Inakunbi, G. Jogita, Footballer A. Dilip Maitai, S. Lokeshwar, P. Romes Amadi, Manipur team gi Coach Manager, Goalkeeping Coach Amadi, Physiotherapist Su Sarukya K. United X players Manipur gi Hana Sai gi football sanar Bapi Romes na JS gi Manipur team gi official sing experience leiba amadi qualify oiba coach manager sing oibana soidina mai pakani haiba thazaba lei sanaroi sing na fazaba performance piduna match amata mai thidana matam sangna qualify oiba ngamdana leirambadu chahi asidadi soidina qualify oiba ngamdana bakanna hotna biu haike United Arab Emirates amadi Oman da Yumbu Oiduna Men's 2020 Cricket World Cup da India amadi New Zealand ani mai bakre tournament asigi ngarang Segjad Stadium da sanakiba match adu da Indian hana batting tawduna apiba over kunda wicket ani turaga run chani tara lawduna pandam thamki madugi paukhum da Afghanistan over kunda wicket tare turaga run chama nifugamari khak lawduna pandam adu yawba ngamdana India gi makhuta run humfuga taruk tamai tibanangki
ngarang sanakhiba anisuba match ta New Zealand na Scotland buran 13 ta maithiba pikre tournament asigi ngasi sanagadaba match ta Australia amadi Bangladesh ani na nungthil pung 3 taba matamda aduga West Indies amadi Sri Lanka ani na numidang pung 8 taba matamda lamba taunagani Aroi bada bulletin asigi headlines samong miyamda thamjari Petrol amadi diesel gi excise duty kalthanaba center na wareb laukraba matung Manipur laingak na su petrol amadi diesel gi value added tax dupa taret khudakta gi hanthanaba wareb laukre Laingak na higher secondary oina laukat kraba Wabagai Higher Secondary School danga sifauba class 11 gi oja amatta tharaktabana online gi class fauba tawba ngamdana leidi 10% P-Drugadi work order P-Bayaroi High Haiduna MI Department the Chief Engineer na work order Tingjing Thamliba se Chief Minister na Midyang Changbio Haina MLA K Ranjit na Phongdorakle Lakadori Assembly Mikhalda NPP na topa political party amataga pre-poll alliance Chauroi post-poll alliance ki mayok tadi laidoi Haina party askin National Vice President Waijoy Kumar na Phongdorakle Amasung haukiba pungkun mari da India da COVID ki positive case lesing taraga nito di matakdan galak ki miyoy lesing taraga mga henbana discharge tauki fagalak pagi changcha da mari putara ni 10 ani ahumoy ki